Мам, уже достала. Мен Дима менен жашабайм. Ой, sen emне үчүн мени үйгө келе бересиң? Адресимди угуштуруп көчкө чыгармын. Ушул үйгө калам. Жаша албай эле тийген өзүң эмес белең. Эмне деп турсуң? Ой, мам. Ал үйдө мени эч ким түшүнбөйт. Мен күйөөм менен ажырашам. Мен ал менен жашабаймын. Урсаңыз, мам. Үйгө коноктор келген. А мен мешалт бермейин деп телефон чуккап, бөлмөмө кирип кетсем, кайненем келип, бөлмөмдү жыйнап мен акчамка деп койтпайбы? Sen konuk gelgende telefon çuklap mes. Çayını kırıp oturuşun gereği de o. Урсаңыз, мам. Azar atan gelse bizi kurup çek. Bar git. Апам менин өздүк эчигим сурап келбейинче багдай мен ал үйгө. Oşa alamda bir kaynına özün gelinden gelip geçirim sıra verse, ben atağa tokulalı kursat veredim. Dur bar git. Багдайм. Кайненем мени кечке окшоп кеткен. Gel telefon ver. Ben de onu al. Неге? Niye almalıyım? Kaynına mı uçmaysın? Bana çağıp durasın. Kaynına niye oynayasın? Bak dur git. Dur bar git. Ушел ыстық байлы болды. Ну, мам, менде уже сила нету. Мен жасаған тамақтан таптақыр жактырышпайт. Ey sen неге үйгө кайтып келе бересиң? Көзүңдү таңып үйгө таштап коюп чыгармын. Ошондо кайтып келе албай каласың. Бул эмне алганың? Туу! Sen кыз кезинде жасаган тамакты эшиктеги ит да жактырбачы. Ну, мам, күйөөм кечке тегже иштейт. Аны болсо мен эмес, кайненем алып атпайбы акчасын. Силердин жакшылыгыңарга кылып жатыр да, мындай коротуп жаткан жери жок да. Балким силерге тамсап берейин деп жаткан чыгар. Үйдөн акчаны сиз кармайсыз го? Неге мен Эми албашым сен деп? кредит төлөп көрчү. Машиненин кредитин төлөп көр, сотканын кредитин төлөп көр, үйдүн кредитин төлөп кой, үйгө продукт алып көр, макарон, сакарон, ошол суроонун баардыгына жооп бере аласыңбы? Айтчы гана, анан эмне болсо үйгө келип жатасың? Неге сен келе бересиң? Айтсаң, неге? Ну, мам, күйөөм бок иштейт. Кайненем антте дейт. Мен кимесин угушум керек дейт. Аны сен мындай кыл, каструлду аласың, ылдый жана бош жасайсың, анын буусуна манты жасайсың. Ошон макулбу? Эй, сен эмне булжырап дөлдүрүп жатасың? Бар тур кетчи. Мам, Бар кет. Тур бар кет. Ушул ыстык байлы болду. Бар арта. Кийин жака жөнөтпөйт. Же бул жака жөнөтпөйт. Же клубка жөнөтпөйт. Анан да 20 000 сом берди. Ага болсо Кайра кайра жакшы. алып калдым. Акчаңар эконом болот. Эч жака жөнөтпөгөн жакшы. Кайра акчаңардын баары эконом болот. Мам, кой отурсун. көзүнө карагым келбейт. Кой отурсун. Сен менин күйөөм эч жака жөнөтпөйсүң. Аны эч жака жөнөтпөйсүң. Эмне үчүн эле? Көргөнүңө жөнөтпөйт айтсаң. Акча жок. Мам, менде уже сила нету. Мен чагычадым мен. Жашабайм. Gel otur. Otur. Aldın mı? Var dur gel. Dur oraya gel. Mam, Daha ne oldu? kүйөөм 5 бала төгөдү. 5 үй. 5 bana o. 5 için kaça göre dedi? Мам, мен деген карьера жазган келет. Үйдө отургум келбейт мен. Oy Allah! İlgari biz bu sözde oluş için emnilerde gana kılçı gerek. Jasa kariyera. Güyöngü uğul jasa, güyöngü kız jasa. Bu nasıl kariyera? Мам, сиз деди мени да төгөсүз го? Allah'a şükür deyip seni de törüyorum. Sen de kızdan ekoğun törüyorsam iyi bana demeye çarşıma kalk gitmek. Dur bal gel. Мам, акчаңыз. Akça o. Bak şu kızım ay. Үйгө kalın gelip çatal. Ооба. Bakılanda. Emeğe kılalı. Men erten kaysenler gerek da. Bilesin da. Konuk dosuz gerek. Үйгө да актайлığım da ketelim kara. Otur jualı. Palaslarda jualı kakras ketesin. Deyip giller de var da giller. Oşolarda jualı. İç atlarda jualı. Ben canım çok oynanmışsın sen de. Мам, кайненем жататты. Кечке окшогет. Жана сотик октотконда кошуна чатып өттүм кетти. Мени кайненем караганда Гүлжамал эже мактады. Ал мени көбү жакшы көрөт. Неге сен кайненеңе караганда кошунан жакшы көрөт? Кызыксың го? Сен эрге жакшы көрүнгөндөн көрөкчү. Өзүң кайненеңе жакшы көрбөйсүңбү? Неге сен жакшы көрөт? Мен дайыма кошуна эже жардам берип тургам да. Böyle nauşniyi kulağıma salop,
koşman uyuma koşa tasarıp koymayın andan görükçü. Mam, dagı 5 bala tügedi. 5 balanın ne tarbiya şoňoý beken. 5 balany aldymky ekon jakşy tarbiýa alat. Kalganlar adam görüp tarbiýa alat. Annem ne sorken? Uşul sen östürgönden görükçü. Kartoşka süsü bolmakken. Maga görüp payda gelmek, düşüm gelmek. Sen ne kız östürgönden görükçü. Görükçü. Dur bar get. Asıratan gelse kurup jet get bar. No mam, hiç taşpaysın mam. Men bilem suyga gitdi mam. Mam. Bas gel. Mam, men gömey boldu jaşoýym. Niye jaşaýsın? Oynaş men garmadyňby? Urdu, soktu. Bir koydu meni. Bir koydu. Seni koşup alsa olmak. İyi kızım ayıkana. Kana konuş. Lan. Ay! Seni soktu. Ay kız. Dur bari cevap. Git bak git. Koşmalar dur. Dur koşmalar dur kalan. Bologna komandası top menen uzatılan sokku yaman emes. Biroq unday sokku menen gol. Mam, siz uyda öspün mam. İşte